На ковре чистую техническую победу одержал Мухаммад Абдуллаев, Кыргызстан. On event B, winner is Abdullayev Muhammad, Kyrgyzstan. На ковре начинаются поединки весовой категории до 86 килограммов. Первый круг. Приглашаются Артур Трисна, Муслим Мазурзан, Россия. On event B, in the weight category, 86 kilos are requested to Rizna Abdul and Mazurjan Muslim, Russia. На ковер приглашаются Артур Трисна, Россия, Муслимбек Улу Мазурзан, Россия. На ковер приглашаются Артур Трисна, Хабаровский край, Муслимбек Мазуржан, Россия, Республика Северная Осетия, Алания. On the mat B, in the weight category, 86 kilos are requested Rizna Artur, Russia, and Mazurjan Muslimbek, Russia. İyi kapalı de, iyi kapa. İkisini kapa. Kapalı ligi.
В связи с эпидемиологической ситуацией просьба соблюдать дистанцию и масочный режим. Dear participants and guests, we are advised that you have to stick to the regimen and take the distances. 건방기. 가자. 잘해. 또. 들어가. 안녕 비슷하. 이러면서 가자. 돌아봐라. На полетной секунда. 기발 나다. 이거 하나다. 다섯 개네. 또 잡아. 그다음에. 이겼다. 아니 이겼다. 한 남았든 역전. 돌아. 기발 몇 개. 근데 오늘 맞기 위해서네. 프랑스. На ковре А победу держал Валерий Андосов, Саха-Якутия. On the mat A, winner is Androsov Valery.